ngani thina bobaba njengami mina njengoba sengibuya nasempilweni yama drugs umntana wami akacala ama drugs ngizombona ukhona point ukuthi no khona into etsho and then manje ngikhuluma kuyona le 8 yabantwana enginabo kunomntwana sekasema drugsini ngendaba ukuthi mina ngihlukane nomamakhe azange alithola uthando la kababa uthando lobaba kalazi impilo uyifundele estradini njengoba nami ngiyifundele estradini ngicina sengingena ema-drugsini ngendaba yokuhlukana kwababa nomama just ejele kunzima ejele kuyalanjwa akudliwa kanti ejele baphakisa ukudla mfethu kufanele ukuthi akudliwa ejele ukudla obakuphakela kona ukudla kwabantwana abana 2 years or 1 year angeke mfethu uthi una 35 years or una 40 years uzodla ukudla komntwana ona 2 years and ukudla kwasejele kuyathengiswa ejele ukudla kuyathengiswa bro akunanto yamali hayi ukuthi ejele akudliwa ukudla kukhona but kuyathengiswa kumele ube nemali ngiyangithola. How was your first time ukuthatha i-drugs wezwa kanjani emzimbeni? That ama-drugs lawo promise mara uya-enjoya yabona indlela yakhona ngazi like nga-explain kanjani but usho nje kwayifila nje ifeeling yokuthi ugibele iplane ama-drugs nisuthi into enjalo ngathi uhambe emoyeni shuthi laba sobe sewuthi ambulala vele thingisa ama-specula thingisa komakhosha nawo ngiyafuna leyo bengiyifuna we leave no stone unturned. Sure. Welcome back to yet another episode of Free Align with 925. You know we're doing it like we're doing it for TV. The podcast that other podcasters watch. Mfethu Pura behind cameras today. Mfethu kusazoba lead studio vandaag. Mfethu Alito Mjita wasembalenhle naye since you know what this podcast is all about uzosibekela story upbringing ukuthi ukhule kanjani up until kufika no. So Mjita Grand Alito guys. Grand esekhaya wena. Ngiright buti. Sure. Esekhaya. Mfethu ngicela ukubonga kakhulu ukuthi ube ne-interest yokuthi uze la ku-podcast uzoshare i-story sakho more especially push awareness. Yabona so buti ngathanda ukuthi atshele abantu ukuthi ubani ukhulelephi ukhule kanjani up until isifike kulisting crime. Sharp buti. Bafethu lapha ekhaya bomama nabafantwana nama-gents mina ngu-Alito wasembalenhle ngikhulelela khona la embalenhle story sami bafethu ngibeka ucrime nami sengibuya nasejele ngingena ema-drugsini sengibe nje senkingeni eziningi sengibe senkingeni nje eziningi ngendaba yecrime nama-drugs nabangani wena buti mangacala nje story sami nje ngithi ngisicalela phansi into yokucala nje bafethu engayibeka nje la kini ngingene ku-crime into kokucala i-crime ukuze ungene ku-crime ukuthanda izinto bafethu because mangithi ngiyabheka akekho umzali ongamkhuzi umntwana wakhe sonke emakhaya bayasikhuza yekelana abangani phumani kuphi thina sichaza izinto zasestradini yabo and izinto zasestradini mangithi ngiyabheka ekugcineni azisibuyiseli indawo ngoba kube azange nami ngiphike nezinto zasestradini kube wena namhlanje ngiyasebenza nami ngisesasolo ngiphusha lami iBM ngihlele kahle ngibamba mara ngaloko ukuthi singalaleli thina sifuna ukukhetha istrada nabangani impilo yakhe igcina prime emoshakele uyangithola mina ngicine ngene ema-drugsini nje mangangicalela nje istory sami bafethu ungena kwami ema-drugsini ngene ema-drugsini ngisaseyintwana ampuri ngiyacabanga ngene nginabo ama-18 years ngiyacabanga it was 2004 ungena kwami ema-drugsini kube nzima bafethu empilweni yami kakhulu and into mina engakhala nje kakhulu ngayo bafethu lapha emakhaya abobhuti nabosesi lento yokuthi bafethu abazali bethu bahlukane yasilimaza thina abantwana yasilimaza ngoba mangithi ngiyacabanga bafethu ukuhlukana kwabazali bami kungilimaze kakhulu empilweni cause ngicine sengifuna ukuziphandela and ngapho umama akasebenzi ubaba sekahlala somewhere yabona esekhaya and manje mangithi ngiyabheka ekhaya impilo ayisekho mnandi sometimes silala singadlanga ngagcina ngikhetha ukuthi ayazini folk ithi ngiyozama nami ngiphume ngiphande because ngiyabona amajiti estradini aziphumela aziphandela
mangifika estradini yazi phela estradini mfethu akuncengwane and obvious angeke uze udle into yamahala ongasipinanga amajita wonke khona abanye ukuthi kuze silale esidlile kumele siphume seSamuel soganga abanye batshontsha imoto abanye bashaya ama-shoplift yabona abantu banemsebenzi yabo ehlukene mara mina nje into engikhala ngayo bafethu emakhaya kakhulu ipoint engifuna ukulibeka namhlanje ngifuna kahle kahle ukugcila ebazalini kahle wena but mina ngifuna ukugcila ebazalini ngifuna ukukhalela abazali ukuthi abazali abazami ukuthi masizi ngoba nami sengumzali mina ngina 8 abantwana maye ngoba maye ngihamba ngihlalile eJozi ngihlalile eBhetali eMiddelburg eGrill ngendaba ukuthi ngithi ngiyaphanda ngihamba ngizama impilo and ebheka ngokuhamba ngizama impilo ngihamba ngishiya abantwana yabona and kube impilo yami abazali bami azange bahlukane bengeke ngiphume ngithi mina ngiyozama impilo la ngiyozama khona impilo ngiphika futhi nami ngishiya inhlupheko emuva yabo so kakhulu kule show namhlanje mina nje into engifuna ukukhuluma kakhulu ngicela ukukhalela thina singabazali ukuthi ngicela ukuthi sibambisaneni ukuze abantwana bethu bazokhula kahle sure ngoba manje umntwana umama makayedwa umama akahambe estradini umama ngeke azi ukuthi umntwana wenzani ubhizi ngani thina bobaba njengami mina njengoba sengibuya nasempilweni yama drugs umntwana makacala ama drugs ngizombona yokhona point ukuthi no khona into ayithula and then manje ngikhuluma kuyona le 8 yabantwana enginabo kunomntwana sekasema drugsini ngendaba ukuthi mina ngihlukane nomamakhe azange alithola uthando la kababa uthando lobaba akalazi impilo uyifundele estradini njengoba nami ngiyifundele estradini ngicina sengingena ema-drugsini ngendaba yokuhlukana kwababa nomama nami lento le enzeke ekhaya yabona ukuthi sengenza semting nami yayibona phela lokho kube abazali bami abahlukananga nami bengeke ngibe nale hope yabantwana bengizoba nalomntwana enginaye ngiconcentrate kuye ngimkhulise akhule ngendlela egrand because direct uyibonile ithunakala phambi kwakho yayibona so vele nami umcondo wami sowenzeni so vele ulimele so mina bafethu lapha emakhaya nje into engicelayo bafethu bengicela nje ukuthi impilo bafethu okay ngani noma seke ngicelile but nje ngintshele nje ngeyami ilife le mpilo le ukuthi abazali le ndaba ukuthi angiringele ku mic le ndaba ukuthi abazali bahlukane mfethu yasilimaza thina abantwana so mina bengicela ukuthi njengami bafethu nihlela lapha ekhaya ngihlelene nobhuti la e-studio e-show sikhuluma kule show namhlanje ngihluleka nokuthi ngikhulume because ilife yami miserable bengifunda esikolweni ngigrand ngihlakaniphile isasoli ngikhethile ukuthi mangiphasa ugrade 12 kumele ngihambe izongithatha iyongifundisa further ngiyephambili but ngokuthi azange khona ukuba nesikhathi ukuthi ngiconcentrate esigele bengizoconcentrate kanjani esigele ekhaya kulanjiwe anginasicathulo sesikolo abantwana esigele abagcoke kahle badlile basuthi wena uthi uyafika ekhaya uvula iplate uthola ikhabishi everyday ikhabishi uthi uvakasha ekhaya bomngane next door uthola kudliwa inyama uyayibona lento le incondo yami nami seyadisturb yalimala ngapha ngilale ngingadlanga uyayibona wena bhuti wami so ilife yami mfethu ibenzima kakhulu ngendlela ukuthi ibheka njengoba bengisakutshela singekho la e-studio iWorld Cup 2010 bengisejele abantu bahleli baya celebrate ngaphandle kumnandi uyayibona and nalento ukuthi singama family singabambani iyasikhawatha thina abantu because emafamilini ngeke size silingane nangomqondo nangamandla noma ekhaya ngaba yi10 sibe yi20 mara efamilini makhona umuntu ogrand kumele ukuthi senzeni efamilini sibambane sibe into eyi1 uyabona ukuthi hayi umshana wami uyabhayiziseka kumele ngimvuse or ngimsize ngani or ngimise sigela or ngimfake ebusinessini or ayenze something kuze naye abe ne future grand uyabona ekugcineni ngoba phela ukungabambisani wena bhuti kwefamily kugcina ukulidela ukuthi uyoganga sure uyayibona mara mangabe ngazi ukuthi ubhuti wami ukhona ongibambisile uthi endoda nayi piece job or bamba lapha or na amatamati thingisa na amatamati nayi imali stock or push ngigcine sengiphuma emcondweni ecrime ngicina sengiphuma ebanganini ngoba phela obvious mangingajabulanga ekhaya ngiyofuna impilo kuphi estradini uyayibona and estradini akunampilo impilo yasestradini impilo yasejele impilo ukuthi uburafu yangazi ukuthi yangibamba bhuti wami na iyo into engikhala ngayo kakhulu angazi ukuthi wena bhuti or khona enye into maybe ubufuna ukuyaz ngakutshela sure njengoba usho ukuthi uphuma edladleni wayothuna
ngendaba yesimo sasedladleni. Yeah. Lezi zinto owacala ukuthuna icrime wacala ngokwenzani? Mina mfethu icrime yami yokucala mangathi ngiyakhumbula wena bhuti. Ngacala ngokuthi ngenza ama isbrak. Isbrak ukungena emzini yabantu uphule. Ngesilungu bathi isbrak. Housebreaking. Angisho manje sengithi ngiyabheka lezi zinto ekhaya kuna next. Sengiba nelihlo lase next door sengibona izinto zakamakhelwane. Ngiyabona hayi lapha kamakhelwane hayi kune TV, hayi lapha kamakhelwane kunani izinto ezigrand. Sengicala ngenzani ngene emzini yabantu. Ekhaya kunakudla. Nalapho mangithatha ama items la ngiwathatha ngivula ne fridge. Ngithi hayi sengithatha ukudla imishibonyane ekhaya bazodla. Abobhuti bamba intwana zami izilambile ejardini. Uyayibona? Sengigcina ngiyahamba ngiyomosha emzini yabantu. Uyayibona? After lokho ngiyakhula kancane ngiyakhula kancane ngiloko ngene emzini yabantu sengiyaphuma sengibona ezinye izinto estradini sengidibana nabanye abangani ayindoda kunokunye uganga kungcono kufaka imali aloko kwenza kwama shoplift kuncane kwama hisbrak uthi ungene abantu sesingena kuma shoplift siyashaya ama shoplift shoplift is win and lose. Shoplift is win and lose ngoba ku shoplift mfethu khamba inhlanhla uNkulunkulu wakho kunama security phela ungakhohle emnyango. Yabo nini uthi uyaphuma eminyango nale security liyakuvimba liyakusesha security ithola izinto zalo umuntu sekacala uyaboshwa. Mina mangathi nje ngiyabatshela abafethu emakhaya lapho nihlele khona mina njengahamba fethu mangithi ngiyabheka impilo yangicala ukuboshwa from 2002 bengina 18 years uqala kwami ukuboshwa ngiboshwa ngiseJozi and enye into engifuna ukutshela abafethu emakhaya mina ngagcina ngiyeka isikolo ngendaba yabangani and ngiyekela isikolo ngendaba yomngani wami best friend yami ebekwi best friend ebengifrustana naye over umngani wami ngilwa naye siyacabana etshwaleni uyangithola wena bhuti masicabana nomngani wami angisakhona ukuya esikolweni lo muntu umngani wami sifunda esikolweni esi1 yayibona yakubamba ukufunda kwethu esikolweni esi1 sekwenzakalani ukucabana kwethu sengiyahluleka mina ukuya esikolweni umngani wami sekangibizela abantu sebahlezi bangikade no achoose angishiyazi indaba zokukhula etshwaleni sesidakiwe uyazi manidakiwe nivele nilwise nje into encane efile yayibona sengibala istory sami sokuthi ngiyeke kanjani isikole yabo phela mina bekumele kube ngisesasole so uyekiswa isigelo ngoba achoose yakubikizela amajini asengicabana no achoose wami lo angisho impilo ayikho ekhaya mfethu eJozi utheJozi ngisuka la imbalenhle sengiyahamba ngiyohlala eJozi ngiyekela isikole ubaleka le out ngibaleka le out into engekisa isigela yini ilokuthi ekhaya ngisho impilo enzima ngicina mina ngiyofuna impilo estradini mangifika le estradini ngithola abangani sengicabana nabo labo bangani labe ngithi mina ngizothola khona impilo ngisayithola impilo sengicina ngiyabaleka ngiyohlala eJozi mangifika eJozi uyazi eJozi kama iphandele eJozi nami sengiyafika ngifunda ama tricks amasha sengithola amajita amasha sengifunda enye impilo eJozi mawusuka uthi uyakabani eJozi Grand Sharp eJozi bengithi ngiyophanda ngiyobona phambili ngoba manje ngiyabheka elokushini angisakhona ukuphila ngisakhona ukuya esikolweni embalenhle ngapha sekunabantu engicabana nabo ende labantu engicabana nabo ila majita engiphila nawo elokushini engithi ngiphanda nawo uyabona sengibalekela ikhaya la manje ngani nginhlupheko yasekhaya inhlupheko yaselokushini sengiyahamba ngihlala eJozi mangifika eJozi sengifika eJozi ngifunda ama tricks amasha eJozi sengithola abangani laphana abashaya imoto bangena bavula imoto zabantu uyangithola sengithola icrime entsha sengiyaphuma kulama isbrak kwami bengiwayenza wenza okunye ukuthi sengenza okunye ngifunda okunye okusha uyabona ukuthi impilo yami isoloku iyalimala ukuhamba kwesikhathi ngihlala eJozi le iminyaka leyo ngiphinde ngibuye la elokushini mangifika la elokushini sengifika necrime entsha emajita la singakhona ukuvula imoto singena emotweni sithatha izinto sithathe lento esithathayo siyaphuma so manje mawule eJozi Brian ngifuna usibekele ukuthi manishaya ama trans benoshaya kanjani benishaya ama trans or nishaya into eziphakathi ema trans beshaya izinto eziphakathi ama items ngani ngevimba besishaya ngevimba besisebenzisa ivimba bekwenzakalani futhi umuntu uyamthaketha or niyabona okay lapha shothi wena bhuti amasebenza ngevimba lapha senzani shothi sibamba ipost just sime nje khona ngisho kunama packing etrobheni sime sithule sibheke umuntu naku uyahle emotweni yakho mawehle uthi click uthi ukhi imoto siyakuvimba uyangithola masikuvimba siyakubona okay ayinanga uyangena la emall mangabe ngihamba noachoose wami yak escort uyangithola dependa sometimes ukuthi unomuntu uhamba naye or uhamba uyiwana
mawuhamba nomuntu siyak-escorta wena wehle emotweni mara mangihamba ngiyi-1 just nje ngiyakubheka ukuthi the first minutes infethiningi uyazi even 2 minutes iningi mangithule 2 minutes just ukuthi ngivule emotweni or ngithathe i-laptop or ngithathe i-wallet sometimes yazi omunye umuntu ufaka isibhamu phansi kwesidi ngena phansi kwesidi yazi mangithole nje something ezongifakela isinkwa fast ngithatha yona ngivala imoto ngiyaphuma ngiyahamba yayibona ngiyakubamba yeah essential ukuthi izinto eziningi kuya ngawo ukuthi uthole ini emotweni nokuthi kwenzakala ini yabona so mfethu impilo yaseJozi ngenye indlela and eJozi Brian mangithi ngiyabheka mfethu you won't survive ngaphandle ukuthi uspin next ngoba phela eJozi akusika gogo wakhe akunasihlobo and wonke umuntu ohlala eJozi uzele ukuzophanda of course yeah yabo and nala uhlala khona angeke eJozi awulali mahala mangabe ufuna ukulala mahala uzolala estradini la uhlala khona abantu abakuncincisile kumele urent ukhiphe something ukhiphe okuncane so vele kwamele uyophanda yayibona and after lokho kubuya kwami eJozi njengoba ngitshela ukuthi ngidlule entweni eziningi Priam even 2010 njengoba ngitshela ukuthi World Cup izabantu beba celebrate aba enjoy mina ngisejele uboshiswa yini ke la World Cup ngiboshiswa la sengiboshwa ngibuyile eJozi sengila embalente la sengiboshiswa yini yiyo levimba yamatrans yangithola sengibopha la eBhetali jumpa njani okay la eBhetali shuthi bengiphethe umunye umjida wami into engijampisela lo mjida ngathi bebamazi eBhetali ukuthi umuntu ospinayo and Grootman imdala nakimi ngithola so bengiphethe yena iBhetali ngiyazi kuyo umuntu ongifaka emahonchini yabona okay indoda lana siyakhona ukudla siyakhona ukwenzana ngosathi sithi siyazama kanti ngalelo langa lelo sihamba kabi so kwenzakalani nize kuze nibanjwa usibeke story okay lapha kwenzakalani sinomfana bese kune KFC lapha abantu abaningi abayazi iBhetali bayazi bese KFC sihlele ngakhona iKFC kufike umfazi wengamlo yapaka lapha makapaka lo mfazi wengamla sihlele simstrezile okay ngimvimbe lo mfazi wengamla kanti lo mfazi wengamla ngathi bake bamenza lento le previously bese ka noticeile yena because lo mfazi wengamla ngathi usolo kulokha imoto uyabona yeah ukapha uyabothama le moto ayilokhi shuthi lo mfazi omlungu uthe makathi like yabo wasola mina nalomjida mathina zange sinake lo mfazi wengamla wenzani wangena eTransini wahamba uyabona thina kithi kwaba nomuntu ukuthi ezingade like or ukhohlwe something njengoba ahamba uyayibona kanti lo mfazi wengamla wenzani ubhelela amaphoyisa ukuthi manje kunabantu engaba understand kahle lapho because ngisolo ngithi ngilokho imoto lokuthi click ya unlockeka ayicaci kanti lo mfazi omlungu mangithi ngiyabheka because leso story ngasithola mina sengisecourt sengiboshiwe ngalelo cala ukuthi hayi lo umuntu owabiza amaphoyisa like wabasi wathi wabona ukuthi kunento errong nethi ukuthi thina zange sibone because angishiyazi mawufuna imali ngapha usemadrugsini ufuna ukubhema futhi ngapha awusanaki izinto eziningi wena ufuna into eyenzeke ngalesikhathi ufuna ukuthi yenzeke ngayo uyabona mase sithi sihleli sibona amaphoyisa ayabrika amaphoyisa afika asesha okay maweza amaphoyisa sithathele amavimba siwalahlele esayidini uyabona asithathele amavimba siwalahlele amaphoyisa aseshe nenzani la sithi hayi la sihlelele nje khona umuntu esimlindile sifuna amajob amaphoyisa athi manje madoda nina khona into enibhizi ngayo la kunabantu abasifonela bathi nina basitshele ngabantu abayi2 so sithi hayi thina into esibhizi kanti mabazosesha bathi la itshani ihlele khona badobhe la remote uyayibona kwaba ukuboshwa kwethu lokho kanjalo la remote imaphi kahle ama remote kanjani lawa khona ukuthi ajemi trans okay mostly abantu abaningi ama remote labantu kwasebenzisiwe la wegate lawa wamagate lawa blue yiwo esikhathini esiningi abantu kwasebenzisa ukuthi bajeme ngazi imoto la bavula ngamagate mara ayahluka khona amanye akwenzayo khona amanye angakwenzi but mostly yilawa wegate ama remote anokwenza ukuthi ubambe imoto nina nokhona ukubona kanjani le iyavimba le ayivimba kusevele uyitesting imoto Wakushuthi nangabe ukhi trans uhlala uyipressile. Yeah wena kusuhlala upressile. Nangabe umuntu uyaphuma etransini wena so yabamba. Mayithi clip izokhanya ama light mara ayikhi. Ayikhi ikhanya nje ama light ayikhi wena uzotshela ukuthi ikhile kanti ayikhiyanga. Yabona kanti wena somvimbile lo muntu umbambile. So njengoba uthi boqala ukufahla kara. Futhi ukufahla kwami Bram 2010 ngathi bese ngifahleka maybe I'm not sure, maybe or was 8 or was 7 ngazi cause roughly mangithi ngiyacounta bra maybe ngiboshiwe 10 times. So ukubosha kwakho first time, how was your experience yaphakathi or experience ukuthi manje so ungena edamini ke?
yabona Bram ukuboshwa kwami first time Bram bekunzima ubhlungu ejele mngani angifuni ukutshela ngijele kahle ijele akusindawo yabantu ijele indawo yilwane mngani nami ya first time yami ukuboshwa Bram ngangibona ngathi ngilahla umhlaba ne ngibona ngathi ngilahla umhlaba because lapha mfethu le enye indawo mfethu le enye indawo le akusindawo manje ukuhlala umuntu machita le manje ngoba into engifundile mina Bram kakhulu ejele ne shuthi ijele sekunabantu ukuthi vele bona sebazinikele sekuyikhaya labo ukuthi vele ngiploma yini yangithola and like njengathi thina sicala ukuboshwa amajita ekudala aboshiwe aphanda kithi phela ejele mawuboshiwe mawufika first day kumele ufike uphethe something mawungena emaselini lapha bakufaka uthola amajita bathi yasindoda usiphatheleni bangiboshwe ngananiksi endoda uzorape iskill Steve shit now worry first time vocal alapha kunenye bicycle ndoda yomoya ndoda lapha yakaphetha lapha ijadi bicycle yomoya shuthi kunobonda kushuthi kune toilet ejele inhleke ijele yabona nje obasila endlini i-toilet likhona la just nje ibonda yeah phisinyana nje yobonda man just is a piece bakugibeza la kula majita kule part usiphathelanga next gibela la ebicycleini uhambe lokishini uhambe yosilandela something angeke uzoboshwa kusika gogo wakho la maye bese lebonda ugibela njani ugibela inyawo so yeah just nje uyagibela linye liba ngapha when we are rare and akuphela mabathi gibela ibicycle wena kose ukhuluma uthi angigibela ibicycle ngiyarare ngidlule ekhaya mall manje ngiyemandela manje ngiyadlula eMandela bathe masinyane kangaka uyazohlanya wena wazohlanya le bicycle ayiphanchi kanti ayithola ipanchara hayi man sorry machit ena le bicycle yapancha uthi ke ngehle ngiyipompe machit ukuboshwa kusimnandi bafethu uboshwa kusimnandi so manje first time experience uyaboshwa ijela likho grandi alikho mnandi mawubuya uphinde vele uyaganga why wena puti wamphela ukuboshwa ukuplanele into phela egcina ikubuyisela ejele ile nto engisho ngithi wena mfethu uyabona na i-background iya-costa prime iya-count i-background nokungabekezeli futhi sometimes empilweni kuya-count yangithola cause manje mangibheka impilo yami mina manje nginokukhala ukuthi yazi kube ngabekezela uyaunderstand namanje phela bheka ngikhona ukuthola umsebenzi ngama record intwana yami agent iyachasha ngiyahluleka ukungena emsebenzini ngama record engwenze previously uyabona ukuthi kube ngakhona ukuthi mina ngibekezele empilweni kube namhlanje ugrand mara ngindaba ukuthi ngihluleka ukuthi ngibekezele namhlanje bheka intwana yami angithi ngithi umakhelwane intwana yami agent and ayithinta ngishuna naye uyayibona impilo yami senzeni sengilimazile mara mina into engikhala ngayo kakhulu wena mbhuti wami thina abantu esilimazayo ukungabekezeli cause phambili mfethu asazi ukuthi uNkulunkulu usibekeleni uyangithola manje nginama room intwana yami lo ngithi agent ingaya ama room uthi endoda na ama room ncenga abantu mabarenta imali izongena kuwe uncenga ube nesinkwa uphile yeah understand and mina empilweni yami benga expectanga into enjalo bengayicabanga ukuthi ngaze ngithole into enjalo mara vele obvious empilweni asazi ukuthi uNkulunkulu usibekeleni phambili wena futhi uyayibona so mina into engifundile nje like ngempilo yami ngazo zonke izinto esengibuya kizo kahle kahle masingabantu kumele sibekezele lespace ngoba asazi ukuthi phambili sibekelweni uyangithola yeah khona obvious uNkulunkulu umuntu nomuntu khona into ambekele yona ukuthi endoda wena uzoba la sekukuwe ukuthi nawe kumele uzinike amandla I understand and into engithi ngiyayibheka wena mfowethu imoya ebibi ihlala ikhona always izungeza uyangithola and imoya emibi ivimba ukuthi singafiki lapha that's why usigcina sesifa sasebancane ngoba ufuna lento ngokusheshsha sina sifuna into yokusheshsha uya understand and obvious Bram phela isimo sakho umuntu kumele ubheke isimo sakho impilo yasestradini ayisandawo because at the end estradini ngicina ngene ama drugsini ungena kanjani angisokuzara ungena kwama ama drugsini wena mngani ngokuthi ngihluleka ukubekezela mina ngibona impilo ephilwa abangani bami engathi mnandi
la ngisho phela abantu abasemadragsini bahlala banemali uyangithola banenini bayabhema bakumnandi kuthenga utshwala kuthenga izinto ezimnandi kuyadliwa kumnandi bahleli kamnandi bachile eksile but at the end awazi ukuthi nale mali le abayidla ibuyapi wena sofuna le yampilo leya and impilo yamadrugs impilo engayisanda prime is a short life uyangithola ngoba phela even mangathi ngiyabheka njengamanje kulesikhathi esiphila kisa abantu abaningi like bayaspike abanye bayajova bamadrugs bayawajova imizimba yethu ayifana amandla wethu awafani of course uyangithola and ekugcineni wena ungena emadragsini thola ukuthi or we low blood igazi lakhe alifuni ukuthi uthole uyajova or udla ama substance uyangithola ugcina sowenzakalani uyakhawatheka vele obvious body fast uyabona mina prime ngene emadragsini ngokubona abangani mfethu uyabona okay bengisibhemela insango ngibona lamajito okay phela yabo nje ngensango insango mawusibhemela insango noma ungathenga ibank uyakhona like ukubhema 2 days 3 days uyabona indasike isidingo like sokuthi uzofuna ukuspina yabona noma uBhotman udibana noBhotman ithi washa imoto liyakupha leyo 50 rand 40 rand uyakhona ukubamba ibank inyana uyayibona so mawubona amajita la abhema ama-drugs hleza nemali uyabona wena ubona ngathi hayi man insango le yangibambezela ngibambele life athi ke ngibone ngapha kanti la uthi ubona khona ila impilo yakho uyayigubuda uyayibona so how was your first time ukuthatha i-drugs wezwa kanjani emzimbeni that ama-drugs lawo promise ngingihlela Shuthi mina ngazi ukuthi ufila like ngathi uhambe emoyeni ufila nje man uzizwa ungenye indlela man mara uya enjoy yabona indlela khona ngazi like nga experience kanjani but usho nje ukuyifila nje ifeeling ukuthi ugibele iplane ama drugs ngishuthi into enjalo prime yathola ngathi uhambe emoyeni shuthi umhlaba wakho yabo ufila nje ngenye indlela man prime mara the more uba addicted kiwona socala lapho bane craving yakula cause sewafuna wadle every day nenini mawuthuthu uyezwa umzimba ama cramp umzimba ubuhlungu isisu siyaluma awukhona ukulala ebusuku angisho manje sewakujwayela lesikhathi usawacala ufila kamnandi mara masongenile akusekho mnandi nokuphuma akusaphumeli ayikuphuma mngane nami ukuphuma kunzima ngoba manje lento mfethu mase ingenile man iba ngenye indlela lento ngisho ukuthi but ama-drugs mangabhemanga angeke ulale first thing bathi uyalala akulaleki and mawuvuka like umzimba uzwa ngakubekisela ngathini man uvuka man mfethu nje ngathi ulama ngazi kuyobona mawushawa inyongo waphethwe inyongo ne khona kwenza focus man ubalama mfethu ubalama khona ngelinye ilanga shuthi bengigula fika isister lami edladlini hlale list isister lami ngitshela ekhaya ayindoda uyagula my sister ngiyagula ngasho my sister mangizama noma ngi-30 rand inyana man just ngithula ipower hawu ndoda usafuna ukubhema wena mara uyagula ngithi hayi man sister ngiyacela okay ukugula ngiyagula not ukuthi ngiguliswa ukubhema yabo but mangingabhema ngizoba ngcono isister lami mfethu lingafuni ngihamba ne-out nge-trans okay linginike imali ngithi ayisestere ngengikhona ukuyofika nala kuthengiswa khona angina power anginamandla fokona ngiyacela sister Rama ngidele just ngicela ungikhaphe ayisester Rama ngicela out bangithathe ngemoto ngifike endaweni ngithenga ibhegi ngithe shothi ngithenge ngibuyele ejardini mangifika ejardini ngene kune room nje elilanga phandle ngene roomini ngibheme prime ngishithi etransile my sister ngidlala ingoma isezerami litema livela la likuthola nje seya mfethu bengilele mfethu shuthi ngana power mfethu sezerami litema livela mfethu ngithola lathi hayi lenteni izokubulala lento so ngcono manje ngene ngithola ushona manje 2 minutes wena soyajive sodlalisa inhloko manje ngithi sister ayingabe ngazi bengizoba yini ngaphandle kwakho mara bafethu mina nje into engizontshela yona ebakhaya man ngiyacela
mina bengicela nje ukuthi umuntu nomuntu inkinga zethu ayilingani and emhlabeni like angeke size sivuke sonke ngokulingana. Ngithola mina ngikhulele ekhaya elinganamali, ngikhule ekhaya kanzima. And mina bengingacabangi njengami, okay umfowethu manje khona umfowethu wena bhuti. Sure. Manje president ye youth league. La eMpumalanga. Yeah, la eMpumalanga. Yeah. And konke lokho mina bengakupicture like ukuthi ekhaya kungafika. Umuntu abesisikhundleni. Yeah, kusho kube nomuntu ekhaya oba grand. Abafowethu ama-sister amavukile grand, intwana zami zivukile zi grand ziyancenga bheka njengomanje intwana yami ingaya ama room like izinto ezifana nalezo yabo. So mina kule show bafethu ngifuna just like ukucela into engicela nje emntwini ukuthi ngicela ukuthi abantu man like sisifundise ukubekezela. Kahle kahle. Yeah, sisifundise ukubekezela and angeke mfethu umzali wakho akukhuze ngento engekho. Azidlulile la. Yeah, mina ekhaya into sesengisola manje. Khona umunye unyaka bengiboshiwe ngisebhetali. Usesiwami uyafika ejele uzongihlola. Shuthi nakhona shuthi mina ngafika yabona ukuthi ngiyagula ini because ekhaya ngibona bangezi ejele bazongihlola yabo. Usesiwami afike ngelinye ilanga azongihlola ejele. Nakafika ngiyeza bathi uyagula la ejele wathi sithi sizokuhlola yabo. Makangithola uyangibona ngigula ngiqhela. Uthi ngoba wena bathi uyagula into engilethela ukuthi uyagula. Uyazi uthandulwa sekhaya mfiki ekhaya noma ubheda ngeke baze bakulahle. Yabo. Hayi sister angiguli mina. Ngibingele ku mic sure. Sister angiguli. Yabo. Just ejele kunzima. Ejele kuyalanjwa. Ngithola. Akudliwa kanti ejele. Ejele baphakisa ukudla manje. Mfiki kufanele ukuthi akudliwa. Okay. Ejele ukudla obakuphakela kona ukudla kwabantwana abana 2 years or 1 year. Angeke mfethu uthi una 35 years or una 40 years uzodla ukudla komntwana ona 2 years. And ukudla kwasejele kuyathengiswa. Yeah, ejele ukudla kuyathengiswa bro. Akunanto yamali. Hayi ukuthi ejele akudliwa ukudla kukhona but kuyathengiswa kumele ube nemali. Oh yeah. Ngiyakuthola. Yeah. And ekugcineni futhi ejele bro mawungana next ugcina sebakwenza umfazi amajita. Bayizisela. So yabhayizisela. Yeah, so usaringa ngesister ukuthi okay sister lami liyeze ejele malifika liyangihlola lingithola ukuthi ngigrand. Lithi kimi endoda bengakukhuzi wena ngaphandle. Ngithi sister bongikhuzi. Azange ukuthi wena uncinci. Yes. Ngithi mara sister wena sungazi ngivusela ama previous mfethu izinto zakudala ngila ejele mfethu ngiboshiwe ngibabela. La ejele mfethu kunzima impilo ayikho mnandi. Mina ngibona ngathi ngcono mola ejele. Ngoba kunama complaint angenayo ngawe ukuthi sowenze ama 1 2 3 what ngithola ulekile endlini. Ngithi amani sister njoba ngibingifonele ukuthi nize la ngifuna ukuthi ningizame nga something yabona. Phela ejele izinto eziningi ngiyabhema nami ugwayi yabona ukudla kuyathengiswa nini kumele ngibe nezinto zokunuka kamnandi okay bakunika leyo nsipho ivaseline abakuniki yabona. Manje unukela abantu kamnandi. Uboshiwe majida nonke mse. Hawu mara futhi noma ngabe besoboshiwe sekumele unuka amakhwapha prime. No okay, mina ngithi ukhuluma ngama perfume ukuthi vele. Like spell ama roll on abejele abakuniki. Ejele just into abakunika ne Colgate nalensipho engulube. Uyangithola prime. And ngeke ngisuke ngaphandle ngigeza ngeprotex sengiyogeza ngensipho engulube. Uyangithola so mina bengibizela sister lami ejele ukuthi lizongivusa lingizame ngaloko lingizama ngako. Sister lami prime azange ngithengele next. Ngeke ngilikhohle futhi lelo langa. Isister lami phela mina bengazi ukuthi lihola nge25. Uyangithola? Isister lami alifika ejele lingifoke ya wena kudala ngikukhuza ngalento zakho ukuthi phuma kulezi zinto zakho zenza manje so la ejele sekose mina ngiyekele abantwana le ngaphandle ngigijimele wena lana uyangithola? Ngitsho ukuthi prime sister lami ngalizonda ngalelo langa.